Ki jingdawa jokin hoi kai skol gejala haki kerdan baper kamde syuk ke kebenang skopla. Ki hoi kai skol SSA ki bahapo kesatri jong ka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Teachers Association kila dawan ke sarkar bahkan penteri kamno ag jingsiu tulap yaki kumbasiu lem yaki weipat ki hoi kai skol sarkar. Ya kini ke jingdawa ki hoi kai skol SSA kila penpau lengba ki nong pathai kubor ha ka khandai terik menta ubnai rempang arajar arpuwei ha Shillong Press Club. Hagini kesni ginong elam jangka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Teachers Association hagajing ekran beginong pathai kubor. Kleto benakaliang jongki kilapha da kejing tho syo menteri sarkar uba kemi ekatanat pulih puthi uba la kemen rembui. Hakaba kiladawan ke sarkar bahkan penteri kamno ekajing siu tulap ke berhenti ya kinoi kai skol SSA kumasiu ki weipat kinoi kai jongki skol sarkar bad ban penbet se ki wei di kejing siu ki bari ban siu shikini kinoi kai skol SSA. Ya kini kesithi kini kekenhuan keladap ban Pak Show State Project Director ke SEMAM SSA u Ambrose Marak nadok arterik unaitung ke senam arajar arpo. Hakini kejing kendok beginong pathai kubor kini kekenhuan joginong hikai skol SSA. Kali itu bakat kom ke RTE Act arajar kendai. Kinong hikai skol SSA kidai banyok kejing siu kum ki weipat kinong hikai skol sarkar. Nerai kom bakalong mentah kidon san hajar praspa kat saungut kinong hikai SSA jong ki skol lower primary bat hendri hajar nyospa arap nyongut ke behikai haki kerdan upper primary ke badan kebentah ke bakrau ban penteri kam yaki kendon jong ke RTE Act. Penban ke sarkar ke lalek siliang bat penyeper neki weipat kinong hikai jong ki skol sarkar hakani kejela. Kumta na kaliang ka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Teachers Association keladawan ke sarkar bahkan penteri kam yaki kendon jong ke sub rule 1 bat sub rule 3 naga rule 18 jong ke RTE Act ya kinong hikai skol SSA.